Ka public hearing jong ka company do bila Star Cement Loom shnang malapalong menta kasingi ka pratarik ritsaw arja arpasaw hashnang Bridgeland East Jante Hills District kaliyay bet hadu kabakut laban ong baknay pesan person kidei kibla ay jingkershan bat san person pat kiba persha. Kani ki jingpen sngupad ba kadai halor ki jing temu jong ka company man klong yung motion na kaway kapar kabadan hashnang Bridgeland na kapar kabahe rupsan hektar ya ka public hearing lakhat pelang bat penya dakatanat Meghalaya State Pollution Control Board ha ka jingdan ringkat lang UADC East Jante Hills District uba J Wadri MCS ki environmental engineer katanat MSPCB uba SEM bat uba YF lalu bat kiwei kibala ai jingkran haransan ki dan hadu lai phongut kentup ru katu kat ni ki bapersha ekani ka project bakentup ka Khasi Students Union Narpo Circle balalam khamat da president uba KS Suchang ka kong by the grace dakhar kabana kashnang mula mano bat kiwei henry ki babon ki dei ki ba ai ya ka company Star Cement kibla ai jingkran ki kentup ru uwa he shnang jong ka shnang Bridgeland uba Stanley Masar, Secretary Shnang Bridgeland uba Taryang Masar, uba Rowell Sumer uba Friendly Nong Tudu, uba he Shnang Pertakuna uba Love You Bare, u Assistant wahe Shnang Lom Shnang, uba Si Rambai, UMDC Barim, uba na Shnang Ratachera, uba Diposhna, pat kiwei. Baro ki ba ai jingkershan ki kerpat ru ya katanat badai pet bahkan sngobha ban ai ya ka clearance ya ka company Star Cement bahkan yo ban stang no ya ka kam ha ka te ka par kat ba ki tu ki ba pershapat ki lapan sngo ya la ki jong ki nongrem halor ka jing persha jong ki ya ka company ban klong ya emotion na kaliang ka Star Cement pan ya ka jing batai kabamnya ha kabedei bat kani ka project ti motion ha Bridgeland lapan sngo da u AGM EHD department uba rangkansai renja bat ya ka program lapanya da environmental engineer katanat Meghalaya State Pollution Control Board uba YF lalu daga jing arab jangki heavy earth moving machineries dan ta kendang ki jing ti ka kendo yo mau ngin bahkan ka jing bakai kajing liu trong kajing ti kalong hadu nak nyo MRL but kajing liu trong pa khando kalong san MRL pada kamot kajing ti kan ya kendo ya ka pa khando kajing penangkam ya kacaka ko mga mention mene kalong 100% hektar but nak 100% hektar way apa tendai lai hektar ngin yo ban penangkam ha plantation kita kamot kendai 0.6% jong kacaka baro bagi penangkam ngin penjendam biar kacaka hadir bladap anti emotion kindiak namatai from the surface plan ke level ke bajrong do kolong ar spark 9% MRL ke level ke bahapo do kolong 9% MRL ke level ke bakhat do kolong kumba nyo kendai punyo MRL environment engineer và baro ki views and opinions jong ki jing snow jong ki it matters actually to the authority who will be taking the due decisions in this regard and all these your views and opinion have been recorded accordingly and it will be sent to the concerned authorities for taking the necessary action thereafter and publishibunya baro ki balawan sibenta na lagaday naki pajba jong kanega snong naki marjan snong iseng bahalang te hamtam ngayo iba kadang mi gisni ki public hearing hapo ka district jongi gila dang nakaway ka level sa kaway ka level mo baki pajba last dang man sutu kuno banya buram matkalyang ya kading pensngaw nakaway ka liang sa kaway naki way ki liang pat naki way ki liang tik kumta nga tepat ba lesi kumkini kijing ya kendo pat jongi kapan iya kijing long syai ke jongi apa bangila pan periang ya kijing pensngaw jong kiway ro kumkini ke insan
Dei hukum kini kerunsan bagi lawan pensiau ya lagi jong meeting siau bat nga ai kublai ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ke pelawan na tu nasional ba penbit penbiang ya baru jadi konkret we dei bertanya rengkat pada star semen rengkat ru bat ke sinong prisionot aku panggil lala pendek ya kini ke public hearing lala ong bahkan di public hearing dalam kebajok nama prisionot tangwa MER dili kibunta kewan negeliang yung nga kwa ubo haperdi ke Star Cement kita to hejing to oga employment negeliang employment kwa ayu negeliang sinong prisionot kauman ka ini project yang begini prisionot hejing to way ki ikra maksimum to yo di prisionot makam jo la negeliang yung Hebrew yung po ilaka. Kita have 5 minit mahari wa kini ke project uman ke jing bentoy ya ke senong prisionot ke ilaka hi urak lui. Ko aran heji to waga environment. Desnya ni kat kam ga project summary yung ki da khanagi wa haden wala dap ini project daw tungi gideng kamu silak tam kamu di siang ni terliang yang kamu ilaka ikwa ai wa ini to pun krek kamu ni wa haden udah dap ini project betul ini project to tungi gideng isek ni benta yo pun ha penyen ya da environment halor gini nongren ikut sampura ni liang ilaka man heju ipor kerpali la ya ka MOEF on climate change OE kelaran sini benta di project company mangbagan ni ka Star Cement naman ka kam ka kabe yung gini ki company wa em sport gani ka district ang kamu use kya di sibon ki jingira apo ka district batha gichong ki thang wa phero langba gani ki company langba gani ki scheme kamu ang giga scheme DMF scheme CSR wa use kya di sibon ki jingira wa yo ai cha gani ka than sa gani ka district ang Nagag nga yang na kamu raba chinong na kam ga chinong I support I chispa ya gani ga jingpu yung ga Star Cement open he ya gani ga jing ti yaw niyo motion niyo em sa gani ga thai da klenda jrong deliang nga I support I so like ni kismat yuluti ki kamu dang sa atin po district I kamu duna yung yicho ga pendap penbiang ha jing ito yung ga imlang sa lang po ga district pada po ga state hi so tangi Neda, ukibon kijing yo mtoy nagani kisnong. Paoskiat hawadang sibet cipuan tumut kipat ba ong kam tenre manda yo kijing mtoy yung I hibon betala na kanai kam teu yo jing mtoy. Temut nang simpor ko na. Andre aram kam batai te ikam binang tong sinong. Sispa I support I. Da karpa dala iya ki pramarjan. Di pramarjan sinong I wat I pralok yung I Kiwa em na dyan na jengay. Tengah terpat ipi, ni support lang yung ihamtam. Yung uman ka wajok, yung gani ka hering yung Star Cement. Yung uyo i-jing toy, kam igit sinong yung rangkian nang dia. Yung uyo lat i-plus turi panggilan nanti. Sun kabahaya haka akan rupusan haka. Nekliang jong ka kisu narko sakal. Ni kwa ban mau di ba nekliang jong ni Nilai banai jingtho sepo kami Meghalaya State Pollution Control Board nilai dap ai kopiru saki pihak sarkar berpay yang kam klau nilai ai kopiru sa DC ke kai jinsiau juni kun ka kesu hadu kana klimat ni klan pendem ni wan ban kran pi ya ka hok bat ka jinsha ngin kwa ban wan da klan ti jong ga ji ke klan ti jong ga ji unsam nilai da klan ti jong ga ai minyak daga musim jang ji snokya nang benta ka cinta ya kamariang ka jinja ya ka peteng ka bangsawan